sanjur ke constitution jong dari India. Badagan ni ke Johor ki dong ki Rispat, ki Rishampang, ki Krau Prakat, ki Pro Jabing jong dari India. Badai ka bakum ka takapor. Mau play la say na peneng ke chat ka liu ki yawi rangba ko bangitip ko Pak Joy leni Reverend JJM Nichols Roy. Uni orang ba, uni yang lah pernah utkot jong kita ke Constituent Assembly. Kemudian ki Rispat, ki Rishampang, ki Krau Prakat, ki Pro Jabing jong dari India. Banyak sanjur yang kata ke Constitution. Kalau ni orang ba kena kena serwa yang kata kabu kaboyo. Ulai sak tinggi, ngaku apa sai kena kepenta. Ulai sak tinggi, hak kata ke Constituent Assembly. Bamangi ki riulum, ki basong ki cakap rilum, ki bahaba po ke jelasam. Ni jongkam dak an ke kerpang. Bangin simsyar baladi ready. Katkom ke jingsa, katkom ke jingsotu baju. Nomor 1 ni pher ki priu ki basong ari tho. Kabamut ki princeman lani kita har ki bangila abang. Nia pher gur komim, nia pher gur kombam, keriam ke bek, ke tin ke telit, ke shongkha ke shoman, ke simsyar shulong ke simsyar thau, gur kombat kendo bat syap. Nomor hangi jongkam dak an ke kerpang. Hapering Shimon ki jing pursha. Constituent Assembly kalau pediang dia kata, but kila kentut ya ke 6 schedule lani kata ke kernet ke bahendriu hak riji simsyar jong kali India. But lingba ke 6 schedule lani ke kernet ke bahendriu lapun kha ya ke district council. Kecik anggota jong kita ki nongala maka ke por kha khalai sa sau hoi. Kalau man penne man sumar kerpang ya ke judge beliau ke baret pai. Bahkan nungsyak klun hak ni ke India lani ke nungsyak tabluk hakani ke umsau jong dari India bahkan nek kan sa hakani ke seni perthai haringkat kita ki hukum ki berkerpang ki jongka ki khon bat penyo ya kata ke sikshidu yele yo bala penkha ya ke district council ke kamram jong district council kolong ban penne ban sumari ke jatriu ban ya kata ke jilong ke berkerpang ke hukum ke berkerpang ke jong re ayu ni lam haki arthau ki absang sna Menta kini ki nongalam jugiwe ki seng pertai oleh khamtam ki basinsyar haba ki wan ban yalap election MDC kyong jit yuni MDC lada pi jit yuni kan tut karai kapar hakane ko konstituensi kata kami ke kampram juga district council ke kampram juga district council kali kumno ban yada ya ke kai ke pertai ni utrai menu utrai juga kumno ban restrict ya kata ke trading license kapan ai ki nongway ki kelajat bangin pet to kelajat ulum yo ya trading license aga nono ke kam ke utrai sekalale nang ta badan kam ban review wat badala ai ya kitu ki shlom di thala la pagi jongi ki lakio kim shela kren ni kata nang ta kumno ban pen klai ki tor bar shlom lingba kata ke ilaka ban pet ban sumari ki klau ki petam ban ya kata ke hukumin ke kerpang beji oh kanwan karoi kapa Ila klet ya ke ega penta juga district council kat kum ka mandate ka chaka. Hari kat tu kan epon mi sekwe ki nongalam. Ki bongayam kala day ka por ni pengen lak no naga jelasam yen hakan yukun ban yo no yen naga jong ka jela. Kilai pliu chimut kilai slop badai senam khakai spa sampu saw bagila stang. Ya kata ka JK ka bagi on ka Hill State movement. Oh kila perta kelengeri we want a full-fledged state no hill state no rest kita ru kiramba kidang kecinganggo bangini apan sunsyar no dala dia di bangini apan ne ban pene ban penkai yang ka jong ke jak dulu pak ta yang ni ka ri ka bagi ke kecing kalau simpor hadu kapasnen maka sarkar India kan pensap yang kata jindwa dari tak hadu senam khalai spa nyofar maka sarkar India kalau akhirnya yang jelaga pura pada bakal ayah ni na jelaga ba pura ngasak na ko pinsak maban kamawi kini kaba na pinsmowi pi kini kapo onna kala ayah ni na jelaga ba pura ka besuru hakata ka section lani hakata ka kernet ka bandriu ya kata ka para 12A paragraf ka khatar a bari ka besuk ya kata ka para 12A pan pencikna ba anam dan arti ki bor ke beringkat bor hakani ka jelaga Kamu kadang-kadang dijingat ko pergi an juga district council, bagi an juga sarkar jela, di an juga district council ki yap, bagi an juga sarkar jela ki im. Kunjuk ke constitution, lingba artikel ke arspa sampusal, ke krensha, balada ke dani ke jingat ko. Hapre ki an juga sarkar jela, bagi an juga sarkar India, ki an juga sarkar India ki im, bagi an juga sarkar jela ki yap.
Dehang ni bagi snoto, bahadin bagi la yo ialah ke jong ke jela, ke don ke jingjuna. Bakata ke jingjuna kalau ngimsim la yo patia ke an, ke bania dai lagi an jong ke sorkar India. Patia lo katakan nungrim, kun kinolam, ngiti iwat bagi lah. Baka don kami ngiru bagi yo, ya ke arkil laispa anyo hui, kum bagi naga kila yo, ya ke laispa anyo hui a, kimizu kila yo, ya ke laispa anyo hui ji, kani ke an ke bayar dai ni, nagi an jaga sarkar India. The Wildlife Protection Act kani ke an jaga sarkar India. The Forest Conservation Act kani ke an jaga sarkar India. Mines and Minerals Act kani ke an jaga sarkar India. Kini di an titroi kam hangni nakatanaw bon ki syam jige aga tikmaw ti sha pom ding pom si let debrat let sita kini par khoi lakang dangshen kapa phla kalong pang hapo East Pasir District ba ka office jo deputy commissioner di Punjabi ya gawai ka an ma ali sashu man pinidur masi hakani ka district kani ka an jo sarkar India kini yan di bontri kam hapo lagalan Namar mulai layak taiki dan adil laispa nyupui. Kenria kata kain dan kita bersama bersuhu baklayu pada baga PPP laraga wan ke PPP kapor. Oh kenria yo yang kata artikel 371 tang banti doyong runya bioshu ki ong si jaga badan doyong. Kita bersenang ke setrat. Oh kita pak kalong mar kongkong. Namar ke artikel laispa nyupui ke kremsha ya ke voice of the people party. Nanti dipshai malah ke voice of the people party kawan haga bor kadang ke jima ka bakrau ya gitu kelas syari diri namar balai itip bagi dei maki ki balang ka tauba bagari ke jinjanton nilai namba kele ni pisai ki pai ba yo pada pilihan suatu ke political party ka party kambe tang ke uniform kumbadan maang manure manu kambe tang uniform ka party ke bendan ki nangrim ki baskan kini benar ke thong ke syai, kini benar ke nangram ke ijai, kini benar ke jingkikli, ke bastat ke syampang kata kini ke parti. Marwai hema balik tawa ya po district council. Marwai hema balik tawa ya po assembly. Kapan juna yang ini dalam kam country ward, kini benar ke juk ke jimut, ke juk ke jiperkat, ke juk ke nongrim, ke juk ke thong, baginda apa district council bing tawi ki an namta jumi. Kapan juna yang ini dalam kam life wingut, kini benar ke juk ke jimut, ke juk ke jiperkat. Kejuk ke nongrim, kejuk ke thong baginda na assembly mantau ki ai nam tau pai ba marwai phema bani thawai pai ba amta kelen ling ba ji kai ji ula su tu o plane simet le amla thawai upai ba ula sang ban keli jingkeli ki kertong simet da job national apa da job tre apa kadang ni ke jingkeli ke upai ba ula sang ban keli adin bu su tu ba plane marwai kadon ke jing persyang ban pingsan jubor ba ka syong ho priu ndai hanga parti oh mi ubriu bopia ubapha ubaparia parai ha ubadon akordon prom ubalanang balasta nilai pelek cimot tay ubriu ngim pasyo bantin ka parti ayu kale uyele na kanono ka parti ngim puslai kamle tamangla yo ubriu bopia kata kolong berkop perhat jingi bubun de hanta lamar kata teng gi bakla ku ki pa bagi la pelek cimot yo ubriu ni klet bagi ton kam ya ka parti kajela mikhalia kun bagalong kalak-kalak kajela ka tukam agi thansha chay lamingi kamne ta maga tuk kalak kiram kadong chief minister kajela mikhalia ubani na kaseng NPP kabayara mi ka sarkar ringkat begini ki wepat ki seng hakane ka sarkar sindrop ulak kalalong uwe ni chief minister ki barus patam hakane India ularunga ka thuk ki sipawat ki chief minister ki barus patam Lara manta umi ubri ubapha ubapiang ubastar ubaparia parai ubapiang nunadang sirong ulek yele na ke NPP dan mentoyu ingin kenyum bau tau cimestar lalu supaya diri tak bakal jelak ladu kalau kan kapha binong oh kontra konanya kamai spa mamen tungin pak semen uni we ni ubalik kerjaan ya men matanya apa setuju maka parti kalau ngebecon kam bangin pensiun nurin ngajuang ga cabang lek Uway usopot upenpot ya kasyang sok barok kaway. Dahil nanti. Uway usopot upenpot ya kasyang sok barok kaway. When no wood you to sopot you put look kisuk sok barok. Kumno uway usopha unlik penkala unlik penbha ya kasyang sopot barok kaway. Kumno uway usopha ila unlik penbha ya kasyang sopot barok kaway.
Kena saya beri bapak kat no lalu yang parti ka bamang kandon jiwa tang sipor niru ulah kelaro. Kena mar kata kau ni hikai ni pins go to iki papa bakal ni kata ka penang iki ni seng san pakai bagian persang balian pakrayu papa ban keno lai project kena bagan mi kata kaju artikin kaju papa ya ka voice of the people party. Oh kiwi ru kena join chorus sana. Oh dan mo Nailas lami ibon sagi hari ni kisi kila ibon kita kisim lagi mau matrai dia tepu kisim lagi balik kita kisim lagi kibaran por balik lorni nak koi gaye sekoi gaye lami ibon kisim lagi hari ni kisi kibanta oh kibang oh mentah kidon tang sawut lu kilai lempat makasi na bagendam lai pu arut la khitma lakum baki don bentalah bak ni begitu pakadon tak jing lempat kam don hukum kata ko kipat babi cuma namar kata kata ni kum ka parti ngim don ka no ka don pakadon ka jing pat paro kinon seng jing parti ni don ka wei ka jimut ka wei ka jing pat la bandon ka jing bamhun hawe out van mereka kata mla bandon pakadon ka jing pat kum no mentar ki beri ka bandon tiket kin kili ya ka parti Kasih orang parti yang luka, yang luka perlu. Kalau mesti ini kita dalam juga parti, banyak tu yang kata balik MI tiket, you au biukin. Kalau bendan kalau simet, kebanyakan lah banyak tu. Bat kumno kalau benlong, bagi kita kita duduk tiket, kin keren percaya ke parti. Oh, kin kena ya ke parti, bagaimana don bor, bat kumno ikut tay. Nomor kita kata aku kipat pak. Kajian inti juga voice of the people party kaya catung ke linti ke berada ke jing start pada ke jing champagne but hangi ni ilok mentai kita didur kitar jong kita kepada sembah jungi hagi por ke manusia play kita sembah nomor ke don ke jing temu kita sembah nomor ke don ke jing temu balai di kuah pada sembah nomor ke don ke jing anggur ke jing bagian yo ya ketika pak ya siapa ke parti kemai oh isang ban mi ban ai ke kuor ke sniu ya ke parti ni ko ala kata ya pi pa ba tapi shane angi ke nongalam jong voice of the people party ngile le ya ke 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 pek de ke rinti de ke janai ban pentulun ya ki kam jong parti mereka thma ke jini mata kalong ya katakan narrative ke begini ki wei iseng sang patai ki persyang ban shim kebu ya ulu pat ba nong kersan pra bat mentah bagi bakat sabagale uni upra unang klain nang klain kalau don ke jingkuma paling jongki bat kala sang ban supren back omso ya kenorim ndai ban ter ya kenolam jama voice of the people party oh deputy chief minister long kono sange ke tengam ha konstituensi ka surok nya kulai rumlai ha kampatan ke surok ke balong kutah no keren konstituensi kidon bon ki bersniu kecing sniu ke ni mar pakamdan kecing marmat ya ki surok hagini ki sansnem ki belada haba sniu ke surok anong krem oh kena pada UMLA nong krem haba lek patch ki konstituensi ki bagi kemat lagi NPP oh wang asyong kata ka surok ki kecing senjimot ngai ki kecing champagne abang ngapek ki wengi isni kim dol ko bukum kata ka surok nama ausin lahi kai ki gumta lagi nongalam jo voice of the people party ki hikai upat pa pra utip berpensiun nurim kaya ke badai badai ke bamdai nama kata wak persang pada dalam bakla yang upat pa nong persang pra temene na pula rumah ini petalang bani kinogram jaga voice of the people party yang sharp jaga party how pra ngapan ma pangan melaban sa orang kakak dia ada betul nama nama be pat sa orang kecinglang sa day sa cosmet kublay simon ya pi baro iwe